Ki nongkerchan jong United Democratic Party Mogan constituency mentakas ngai gila sakhi lum ya gejong penyoso jong uba Remington pengrup wat hapdeng gejong ter jong laba lapsan ya uba Remington pengrup lapdeng snyoba ha ke UDP harangkat bet ki nongkerchan jong ju ha ke chnong mau usam ha kabu dagi hajar ngut ki nongkerchan kilawan bun sakilum ya uba Remington lapdeng snyoba da presiden burang ba ke UDP uba medba lengdo ha kejong ye en rakadlum jong kinong elam ibu kentup ye vice president uba Alan Dekhar kakong Priti Pengrup uba Osuny bot kiwe. Kariban long kaba compare la kiwe election. Menta kasi hangne kapen sisa bar kapen pausa pada mau kenro tidak sedang limba jampi. Nga pediang buram da kabasoi iba ipadu reming mo video call. Luway ni kiparlok kibe jan banna. Ngia bam jalang hagajo ka pediang. Teng habang ngelet sini setai abang habia samit ngelet ngia salang. Ngerung lakum siing sistem. Ban ngim judan kanu. Keting per jemur apa ini. Yang buram ye kiri romba kibangan untuk jarak ketengsu. Bapiwan mendasi. Dagajing soe, dagajing suburam. Rengkat berkilong kime. Bapi bilong ginong yalam. Bat kumjuk kamtam naga bantai jopi. Ginong kerjaan baik. Ibadon hagi wei ki parti ki bapila buat ye ibarami. Hakapor arja kapra election. Mentakasni bila day di UDP iba pura apa mau kendorong sosial. Ay kublay iba tegok sa sisin kung presiden juga parti ilane aga parti UDP wala arjar katharu. Niladan kandidat atau apa? Naga bantah banyak kodi election sini. Hagabay padu reming ilahap penilai na juai ki parti. Ngam ko ban paisu balay kaja kam tay kabada. Galalet. Ngam ko asu tang manukin maru. Namal ngapang gadonun. Habang apay iya ka politik sa kastir. Ngayon padan kecibun kecil penbit iya ki paipa. Kiba lului, kiba sisur, kiba sidur, kiba sida. Mentakas ni ikan ni piawan, piapep nakabela, piapep nakajaga ko pile cikilengka, piapep balai cikijaga rep jakariang. Ban pelut ni yang ni, ladangi kum kino yalam, ngim sim bakalong kedor kabakrau, kata kalong kapok, yang kum kino yalam. Nginum wan man songset kai. Ia hidup di payah bayi. Mainan konstitusi ngadi wameli nang tay. Ngilai jo berkat badi baraming hawa arja pra. Ngilai long jan bahan nado kato. Arja pra arja karlai ngilai long. Ngatip padu raming lu wei na jemale hakitu ki art lagi tem ubay jantam bagi payah. Man bacokai badi hayeng jong ala ni office la ni hangono ka phone call ka one minute lagi pa ka bomju sange bat na ka mon na ka dur kmat ka po sam ke ijuba pan kren epi da ka kintin ka bajem ita kini ginong yalam iba itu ya ki pa om daman phone ta gilidar om man pun tang gitu gilendan kiken rem ni de bandon ke itu ki pai ba magon ro baye aku apa business kam election lang ni sekman kandon sibun ke jing tenju ye pi ki pai ba ki balului ken mau bhaya kene walai bakla
Gen mau ba kani kesi meta ka kanlai tarik ubnai jun hajar arpuar kalau gasni bagabansa je kan mau ya ka mau kan ro konsulsi na ka banta ka election atar hi ang ni ngasong tu papi bon kini ginoy lambat kilidar ki bakmat kiban pentulun ya ka kam kumno bayawer kumno banyak kerpan kumno banyak khotsoba ya ki parlok na giwe ki political party ban join ban ai ya ka jikirsan ya ka party itu pi pilih semua ya ki orang ba ki bakren sekmat ki bakren na ka manta ka party ka jongi ni don hang ni kong preti ka pengrup Presiden Bakledo jong ki longme aga state ko kawe kan no ka jing trai sitom ka jongi berhadu menta nganya tu ipi mjuang kata badeng lalut ikloin dala de ban IT na ka banta ka parti ikloi menta ban trade na ka banta ka parti kum kalong kude ban organize ya ka parti hamau kenro hanong krem hamau keneng batum tata ilong iwe na kilok kime kibadon kecing ngene bakajing scam idon ru kiwe ino yalam hangni ibangam nakwa mandajer ya kam kejoi ndai ha banjeri na mari dei kalong kime kapang ide ban burom kakum gariti ke dostur jungi ke kasih pai ba bae beta kasih ngadap da ke jikimen ke bakra bai ba pado reming ilayo lahat wala sim yang arai bal ngakali hagi ni kita yo ibnai giblada ngongi pado pimot bandrong marwai tapi orang mandung marwai tinggal periang syuk orang pirai marwai ilarai lang bat ginoy lam bat gipait bat jok konsusi kata ka bas motonar kata ka bas motonar baka jingwan jong pi menta kasi kapin scam nama arpin kuah yung yalam ban leit rung marwai pikwa yang nong yalam papide ban senran bandrung biang sakapati ngapi baro ni pidap da jikmen opado reming narung biang sudipi denum dene ngiru da kaliang kapati udipi ngidap da jikmen ka bakrao ngidap da jikmen ka bakrao abang iyo lahat biang ban pediang ipado reming siaka parti kat no kanong kajik kajik sengay hanya tu yapi abang ilay sa kiwi ki konsulsi ngiri pa kajing long terpang mentajok ipay pa pakipay kmat siaka parti UDP ngamdon por pan keno ya kiwi ki parti ngin kam penklain ngin kam sungtu kama kumno bangin penkiau ya ke parti UDP sejerong bat nakani ngai scam rekat bat pigi pai ba gila bangin tiap hau arjar kapra ngejob stand rumut idon ki by election arteli kawai haporani kor konsensi rekat kecing train kat jom ginoyalam kilidal jom kastir ngila job ya ke by election ang tu barba bius marwain lo dewa malia menta joka kedu konsulsi nata halo kejiklat no i badeng eskisun emeli joka momplang konsulsi ngila peniyeng i ba Eugene lindo momplang bonde kandidat mopi borok pietip gila dewan implementasi ini lagi program ba imla man kial imla man don implementasi gila job ia ke election ru apa mau perang konsulsi arteli ki konsulsi gila job
biang na banon ra dagi MLA ki Joko UDP. Hadir gajing kerana jeng Dr. Don Kuparroy Bangkuai Edward Blay u MLA na po siyela u kunjung i ulayla baghang turung ina job mentang idan prangot don kambonwot tang prangot pabiang ngia don naga sorkar sendrop menta kabagi ang ke coalition kaba ya kle lang da kibubun ki political party hato ki pai ba jo kasin menta kira ai mo ya ke UDP pakan sensar marwe ke jingkeli kalau kata bar ka jubah se jubah ma pi ki pai ba ayu pinle haka election arzar pulai ngange bana po mo kun ro pila ya kata ke jingkesan ya ke parti UDP ngange batnya pa patir bana ka mau kontrol konsorsi pin ay kata kejubab ke basung tenap gila lain ban organisasi ki parti para gini kita yo ki banwan kino ilam jo ki we ki political party ha mau kurwar konsorsi gila ong wan namang ikwa bandrung lagi hajar ban penjesno sa ka parti UDP arpusan tarik ni lejti arpusan tarik ni lej pomo kurwar ban pediang dan burom yaki paiba bat kinong yalam kinida joka mau kurwat konsorsi ngeni ya nakawai ke konsorsi sakawai konsorsi ban organisasi ke parti ban pentikna bagi try snong bagi try konsorsi kinde maki kinong yalam ya ke kam naka banta ke politics benta kasi wat kat news lab lalam don kamon tinumiawan lada don kamon tinumia sa ado tabuji nado menela ngalaji alino si la sti lokai ngali pai no si ndai ngayo i yang ni don ki baba sa bagi kelung ru bopli ki ba piwan man don rekan bagane kejelang piwan kaba pila ai yang bagia kejing kecongai hi berkoi tong ni trai sitom lang hagani gasni om dei tamma bangarung sa parti UP rakti berkhoi mata pendai kinong ket kam choka parti UDP rakti berkhoi ta pulai sibo ni baro kinong trai chong baro kisnong ipoper ki bedon hapa kamau kanrau kurang si piladai nado mata kasni piladai UDP dan hakali kendak sni ke beladam ngai na kacingkeran lagi khabar kacingkeran ba arpu khandai ngot layo ki kandidat lempun pau kerteng imat siriat arpu khandai dei coba arpu khandai mau kanrau kurang si kakentin ngau presiden rangba akan lagi hendak sini kepada dak ngasui ke kabar YouTube ar pukandai ngot layo lepa ki kandidat imat ni lari lepa ke ar pukandai bukan didiat jom ke ar pukandai mau kontrol penansi so si sen ngakarpat dan bos ngurit si pausnam kacingat nanti kong mamale hak ketubur hendak kadang dicingi payah parti rilum bat ki parti bat ki national parti hendak banai hawara car pra nilayo bat ya ke sarkar ya kan no kicinge joki pai ba suai nuksa sibol ba kicinge kinongrap ki yo ma akanika hendak senam ke baladem dadai parti UDP ke parti rilum ke babat ya ke bor sarkar kabahakli do hagatuhi ke meeting kiladap rahi hak national party ngaladan mata saus nam tam kabaher kalong hakalo ke meeting cula ban simrai kelemparai ki parti ki ba mo kita ki high command join nuksan kongres hapa chadari
KNPP ru bon ki high command ki mani kui state kem chola ban sim ya karai ya kanu rai ya kecing ka bang ya kendo hapa ki konferensi ki prepare so tanan mata ngalalit pai yang siya parti UDP om tanga marui haki kende kendat banai beladem ngalayu cak bon terligi sino ngila donda ke komiti special committee hapo ye ngala sium ya karai da kacinga cingmot lang cong baro na kasur cong pajma ibadon hapo kamau konron si yung pado yang acuk hakit pado mentah ni kwa ipi balai pai yang siaka parti UDP ke parti riulum ke pangila pencok ipi hatu ki sipausnam ki baladem sipausnam kumba male sansnam kumba disi berpencok yang hakatupo tang kumba male kala persyang bantrai sipun kumdong ngacuk keren berbon banwan rakyat tagaroi kepar kayo kekot sekali kathan ngacungi ngidon kam kesurong ngidon kam ke umbam kumdi di school di cika acing sungal bat kumno bat penha jadi cakar handai tu handai nak cispa apa kamau pada konsumsi kecungi dan bun kinong dak agani ka last election ke balada aracar khatpra kala seram na ke parti NPP ho cisni asli don hi ke cing snurum hari hadin tangkat tu genis ni ngi ba we mele cungi nangene na mau kodro yo bat yo pos komu minister ubade joka sport batjong ka akri kosor horti kosor kabri terpang na bataki nomor oh sisen berkat ngasmuram pangaram ringa kemenpat pa UMLE cungi ni udai terpang ya kinongrep kebaya redor khandai pau khandai nak sispa pat kinong syong syong ki bodon hapo kamo bodo gujungi hanrai snowbo sausnem siteng komus sport minister ni ma lalehi kato ni hanrai komu minister beripet ya garap ngai iba kampat don kano cingkala bat kecing mentoy na kabarta kinong syong syong ibadon hapok kali ka konsumsi kabait bijungi ngakarpat na kumang surit gem kwa ban kedauti yanu yang scam kakni piyadon tanggi nong tre kakni piyadon lemar tatin ngin yo yang ya kecengjok hal ni waraja atulai ikwa emba padu panjok yang dan yo kecingjok lumba jongpi kakni piyadon lai sesilong dan katugan iki sinong iba nang tinawar bakli mana man sejak lapun san steng roci ang paduk mlakiu ramadas ni her pala uslam ngakula rahmat jongki nadu matas ni haman kisnong ibadan apa kamau kodro si nganwan yuk cakhi daladi nganwan ngaya penskam yakinon gekam pi ladai lepa ki UDP nganwan haman kisnong ngen penskam ya kasarkel ngen penskam ya ki unit ki paper rengkat bakini ki rumpa ki beladan lepa hapo kapati ngai kecing ngai kepurom ke bagarpang yakin nong ketkam kibadan hapo kani kamau korau kecungi